Starboy Junior, Cassia Kodu, and Messumu to da. Minisha Macachero, me a comfort. But you all about to be so home. Says a winner what was Sanya, my winner, bet my say, ya, Beodana. Let me say, Bema, so say, one mini moja fra. Our dear Antoine, upon who dear. Me mamma Cosacose. Ebusia ene die media ne so aye gidigidi ni nyina gina se eye konfo bi anidi ede nana konfo ata ai mami anya Broken Heart ni fi young guy bi a we presenter e wo radio station bi anidi ede Tuyanko FM se anya asem kitu ene media ne so kopim o TikTok dia mami eni abre ne ho yie se wataware ene ma na be ma dia hye ne ni yaya won ni ma wa me ato mi di loto na wo hye me ma me toy se wo ba ye me ho ade ahye me nimonyam na ma me to sa ne ma we Starboy Junior Cassia Kodu Messumu to da Minisha Macachero me a comfort Yenimana Yakotoneni na wo ba kro no bisa wo se etisa wo na koto sa ne ma we ana be ma ya wuse ya wani baji ana enfonya ye to ye ni ye ringini eti wo ba no bisa wo ho sasa wo na woto sa ne ma we na be ma ya wuse ya be odana na bisa be ma ne so se woni mini moja fra awodi Antoine abon hudua me mama kosa aha let's GH rumors and any first time I pop into a video make sure to subscribe and me no click on notification bell to get the latest updates be about sabi timi aka na wa share am for private share follow your Facebook as Let's Talk GH rumors and at TikTok as Let's Talk GH make sure say any comments be answer won't be free no wager a comment section or area mama na fiti enura besidne media ne so nyoye na manfo say ebi mu akukuduro abrante bi anidi e de Starboy Junior Starboy etumi asinebru anya akukuduro akobreaki konfo akoma konfo nananom the gods abosom na amu no yate wo akoma ya serve omu breakfast a kire se konfo yi kire enioma awo babesia wodi misika 20 wo hwa ware enioma bag ni kenteni entomanie eya sam kiti onkonwa ne niema awato senka abranti ifanye ne ho ade a chese wo kire se modi nsi aka ntam nyina a chese si ade abranti atumi agya konfo yi ayaya ama aye nanaya na natimi aba social media ebeka kire de na otumi se Broken Heart ni emu duye ebusia enya sam kiti wo de ko hwe niema nana ato ene nsem anana eka won ni ma wa me ato mi di loto na wo hye me ma me toy se wo ba ye me ho ade ahye me nimonyam na ma me to sa ne ma we Starboy Junior Cassia Kodu Messumu to da Minisha Macachero me a comfort Yenimana Yakotoneni na wo ba kro no bisa wo se etisa wo na koto sa ne ma we ana be ma ya wuse ya wani baji ana enfonya ye to ye ni ye ringini eti wo ba no bisa wo ho sasa wo na woto sa ne ma we na be ma ya wuse ya be odana na bisa be ma ne so se woni mini moja fra awodi Antoine abon hudua me mama kosa na mishira de mamo mini unu bia no man ma kire unu bia na mom sa me sombosom no nyankopon so ne me kwankire fo a oba kira mu difference wo oba no me ma wudie me ma yakọ because Christmas you go ba me no ka chem se dem plan ne ukura na woni uni hwiye abo gina so ma ye twa akokọ eti wo oba no me ma wudie me ma yakọ bidimisa komiti at the mouth. Bidimisa komiti o me the mouth. You Starboy Junior. I watch Tuyanko FM. Me kama chira wo se me comforta. Na ntwe bo mataya me ne yi. Na kantonye sa ne mawe. Bet me mo wonu say. Sa wutoku sia de na wantria. A chire ben eni apremre ne be downka. Mimi kwando msambe suo ti se de bi musu ana me fansa su ne sasu ngumetitio na mo wo ka aduabo a me no mienu ye boye ho wo ka sa ye friend niema ato niema boye ho dua
se won fa mechimi so mfa wachi tu no oba no eye no miema mo won tumi aka no kra nkyere wabusuafo na mmom no emla asifo be hu se na kana mode no na sebi ye nuanu pepefo awie mi amata me nyo boni bia o mi fa nkodro so na me nyo boni bia bateda wanim Starboy Junior tianko wo tianko FM wo tianko FM eye chufu himan memma wo hu se wiase no na ho wo niema wa me ato wo niema mi di loto na wo hye me ma me toy se wo ba ye me ho ade ahye me nimonyam na ma me to sa niema we entuma ko ayese entuma ko aye mako 18 entuma ko aye mako 18 pa bo anka ho na wo nuan mo ma ni bio wudi bi bedi wo mo lokodi an woni mi ye nyina wo me fon so so no wo na akodi wo ba na sisi aso de otu so wo na akodi na maybe sa question na susukuru wa besusu ama woni ana no ne Nyankopon so e besusu ama Starboy Junior kase kodu memme sumu to woda Starboy Junior kase kodu mi amaka se onu so ba kase na kuma no mo sanya me pangu mi na me hye onyo na wo hye me iti we mu ma ba mu da na nya me ya so da na mu no yesi wuto otwe de na wutia ye didabo nam efili ma yebia ma anya bibia kwa TikTok fo kra bedi me dance aduane me yema me foso okumpa de ope bia me yema ene me nase ni ame dawase mi ni sha me ka kire wo me ye konfo me display one more who say yes but who hear mama nyame amame sa ana maboso mfo nso ankere me sa na mom sa me na oda ye me na manya ohia and tamna woni mi mienu woni me kan ya wodi anto ani ama ebo hu dua no lokodi ni nyina wo me phone so de o se me bua bia no me noma aye 059 80 52 815 and one me WhatsApp me telephone number no I 059 80 52 815 comforter me number no me sadi atudwa I 059 80 52 815 do se bi bua bia omla me WhatsApp na me ni ya video call no hu enema ayato no na wo oba no me ma udie na wo be ma ne so de bi jaw ma asafo awrade na nu bedi because me boso ma meti ase se ade a Onyankopon amolo enidim nti bi de me nim sa ma boso fo Onyankopon na bo mo because me tio so ka metuma tio so ka me bi aso so ne wabusuafo nyina na so enye me pe na momo no Samia matatali ama washe matompa bwa ma washe ya wedding ring kura wudi akodu chufu himan ya wedding ring no wudi akodi chufu himan chianko FM wona wudi akodi na mom no meka cho me ya madwi se menye video yim but asebi wo a na wanye video a obi DS Moshe Junior boy Jode ayeme Moshe inima ya tuta Ebusia eye konfo na ata amata wono ne akwhwe na ba na Starboy Junior ye ne show screen ne so abonse ni mfonyi ni etwagu asem ni trending na Ghana fo adegia no makoyi Starboy aba fanboy Starboy Junior wotimi asilebo and wo say wono de wanfa nkoye no movies wo de akode goals na nkasa so etimi akote na akoma sisi ade akoya rehusem yi a tese
mami eni abre no ho me di mani edi akire say update bi abefi waba me de ebebro me koso aka say your Facebook as Let's Talk GH Women and your TikTok as Let's Talk GH First say we follow these pages e de amami Ghana me ma hasisi am boy you do mutumi break goals in your heart well me din e de na make asanta makram